Pemirsa, indek kasus cegut asu rabies ane kantun ngelimbak ring Klungkung, kasus inucap werdaring ketiga kecamatan, ingi punika Dawan, Klungkung, Miwah, Banjarangkan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Klungkung, Ana Agung Arnawu Mausang, kantos bulan Mei mangkin sampun wenten pepitu kasus cegut asu positif rabies ring Klungkung. Kasus inucap kepanggih ring Desa Pikat penguntat bulan Mei. Raris ring bulan April aukut asu positif rabies ring Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, nyegut pitung diri krama. Nampenin pikobat inucap paiketan saking kesuan Dinas Pertanian langsung laksana yang vaksinasi emergensi, tur eliminasi mawates ring kewentenan asu-asu liar ring Desa inucap. Lianan punika Kepala Dinas Pertanian Klungkung, Ida Bagus Juani de Mausang, yening stok vaksin kasus asu mangde nenten keni rabies kantun aman, inggi punika makatah 5 tali dosis, kerincikang pacang mawo mali kali tali dosis, anggen stok vaksin rabies. Dua ningasa punika, selain saking cakupan vaksinasi asu ring Klungkung, Dane Mausang kantun Kirang, inggi punika makatah kali 10% saking penarke populasi asu, kantos kali 10 tali ukut. Juanida Mausang, kanan inucap patut kuwaspadain, napi male ring wawidangan tiosan ring Bali, penglimbak kasus cegut asu rabies saya nincap. Rumah masuk ring Gianyar Miwah Karangasem, sani mewates langsung sarang Klungkung. Dani Mausang rasa eling kramo antuk makta asu ipun mangda poli vaksinasi rabies kantun Kirang. Yening penyarangan kramo becik, vaksinasi ring desa sidepuput ring Galah Arahina. Saking Dinas Pertanian taler nyiageng ayahan vaksin rabies majeng asu, yening nenter anutin gala antuk rau langsung ke puskeswan ring suang-suang kecamatan, Sriwiat Nyana dan Pos Nguningayang.